ka khasi student union ha kalai pheu trik leba ja punriu krapan kha sekoi pat ka shlam trikam jong ka bran assam kawatip kum khasi student union assam university unit hapo ka jing pe jong ka KSU barak bali circle yakni ka shlam trikam ka thamai la panskem no sama dona withaba jinas ka tri ka KSU sengkame ha ka jinlang giwei pat kinayam ka seng ya ka jingyang panskem me kin kitkam bathamai apnya sama chanborwa vibe student ka KSU West Janji Hills district habukran akan dikijing lang usama dona raong ba kum ka jaj benreu khasi ka dai bania tali ka we lada don shino ru khnang ba ki we jaj benreu kin omla bania persya kat ba samla dai bikat khar kalong ba ka jing angnut jong barok samla khasi bania tali lang ka we ba bania kersyal nang iwe ye khamtam banri ila ka jong ka akor burom ba kalong ronjeng habadon syari nongwei kalau ong ru bakum kaseng ka angnut ban pensap riang ia ka jingrang jing start syabaro ke para khasi khamtam ke badan ha barak bali kino kitkam ke KSU Assam University unit Srisya kilong ka presiden Dewika Dekhar by presiden Lorina di Tariang General Secretary Yalumlang Pakenting Assistant General Secretary Kaunes Kongsngi Batkiwei Pan menurut EP ke men assimilate EP but kani kalau kai ka jingi tu khana ka banadu dangret gede ko bak ni hapan kan mau ko gajak riu matang na banta personal interest junga dan selfish interest ka junga mangakwa berlong tau benitong tong kata gajak riu ngan karya yang ka jong gari gajak riu mangakwa ban yo kata ka position yang ka kerdang bang sim ka kerteng junga thana jong perkelan so gajak riu gini fantasi di bas niu bon di masyarakat kai hadu kata-kata yang gari gajak riu namar bagi yale ban berbi hari gun samla di jumi dan ya thu epi kalong epi bahaka jingale ahi barabor laling iram haka bormat kalong kai masyarakat kai gari ma andre kalong epi bala laling iram ni sa kabor jabi yang tinggal kala kham syar kai su namar ngim tip su ngim dan su kata ke integrity ngim dan su ke principle ngim dan su kata ke jinglong kawai kugari berkajak riu kajing thau ya kani ka union kamdei tang kajing penpen Henry kalong kajing angnut lang jungi banlong kawai ka kunpon banyatli bat bankiu syakhrang ningkong kathong ka bakongsan jungi kalong banyatli kum kawai kajat benriu habang idon jungai nala kajala kalong ka badan kam banyasnokti mankershan iwe bat bansumar yala kajinglong bat karukom im jungi kabaar yang nuot dan pensapriang yang kejingtip syabhang kapulip uthi kabakham halor syakibriu jongi khamtam syakishnang khasi hapo Assam kum haki Kachar district Hailakandi bat Karimganj bat iwe de kumbamenni iba Charles laong ba kikinthai khasi shane ki kham kiu shakman bat ki kham long ki ba treshitom henry ki shanrang jongi pada dalam kelas 12 kila drop out. Tangba ngimkwa da kan kumta ngikwa bagi sendang jungi ru bagi kiu syafrang. Ta ngitip ru bagi don ya kata ke capacity tangba tharai don bapani ya kanti yaki te dakani ka Assam University Union ringkat bat ka jingkershan ka main body bat ka Barakani circle Nithmuru ladangila bangila ban penlong kongki outreach program at least Shisien Shisnam Shakishnong Khasi Penal Hapo Assam bangila ban len kumbapilai ba most of us like we are from different departments terengila nila ban pani ki lane ban batai ki different opportunities that are available in the university level hakajo kapor nginget ba kajing knowledge is not to be confined within oneself. It is ngide ban pensapriang yake e ba nilayo ka jinghikai in pensapriang yake badangwan chakman ka jingtep ka bangiyo hangni nimpwa bagan sa tang haladi marway nangilami nangni baginyo tang yelede nikwa ban spread to all our other brothers and sisters through us many students who want to Meghalaya nila ban spread awareness about the existence of Assam University which is not very much known in Meghalaya and we can